Yada wadni wad. Invite share goda. Hassan Zinab Jimma wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kam jirtan. Dada invite share goda. Sirba lejani khaynya ajalu hundeessa barbaadaa jira. Muhammad Yusuf wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Anas wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan qaqqaalii ilmaan sabaa ilmaan Oromoodha. Hussein naga jiraattan isin hundinuu dhiyaadhaa. Maalaan jiraa hajoo achirraa eegalla. Sirba Hacaaluu Hundeessaa ka maalaan jira jedhu irraa eegalla. Dhiyaadhaa invite share godhaa. Ni eegalla inshallah xiqqoo booda. Walirraan fagaannu jaraan nu fageesse. Munir wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Walirraan fagaannu jaraan nu fageesse. Jarre kun kami dhiiroo gaara sanaa gamuun qabne bahuun tollee. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhiyaadhaa jirra baga nagaan dhufte. Akkam jirtan qaqqaalii ilmaan Oromoo. Masha Allah. Dhiyaadhaa invite share godha. Akkuma seentanii share godha. Yaa'u faarsitee bultuu yoon ta'in yookiis jootanii yoon ta'in yookiis tiim dirgoo yoon ta'in tiim haqaa yoo taatan akkuma seentaniin share godhu. Tiim haqaa fi tiim qabrichoon namarran kaayanne kaayorra malee tiim faarsitee bultuu tiim jootonni tiim dirgoo yoon ta'in sududumaan akka seentaniin share godhaa xiqqoo boodanii agalla inshallah. Baga nagaan dhuftan baga wala garre hedduu keessan isin yaadeen jira. Yaa anis badeen jira dhugaadha. Wal garraa akkam jirtan. Dhiyaadhaa. Hacaaluu Hundeessaa maalaan jira. Lellee kan tufaana tuturii modheesse. Walirraan fagaannu jarri kun kami. Jarri lama beek. Nedesse. Kajalala
walirraan fagaannu jaraan nu fagee jarri kun kami gaara sanaa igamuu mallee addaan baanee haadha soraa arra dubbi jajjabdu jira yaada invite share godha kan gargar nu baasanii jarri kun kami jara adda nu baase jala jirra moo adda nu baase jala jirra adda baafachuun gaarii kota keessa يا أجارولك بدنا قاعد نفتح عبد العزيز جرة كله الحمد لله رب العالمين سنة تجرا أكما سنتني شير قدا تيم فارسيتي بولتو يونتين تيم درغو يونتين تيم مندا يونتين شيك أبوتا إيراك أبسو حقو يتو غوتو بقى دقيان نفتي ديادو أمبساو dhiira kanaafaa qabna jechuun kan rakkatiin kan beelayin kan waan dhabiin kan carraaqatu halkanii guyyaa kan moo dhimmi uummata isaa hirriba isa dhorkee halkanii guyyaa uummata isaatiif waa takka malee kafaltii malee lallabu faarsitee bultuu dammoo yoon faarsine ni agartii faarsitee bultii tiim dirgoonis akkasuma yoo faarsine dirgoon argattu ay ka abbutta abbaa feete caalta sheekka abbutta dhiira jabduu akka keenya hadheeffata nama dhiyaadhaa invite share godhaa ni eegalla inshaallah sirbaa caaluu kanaatu na dhaafu jira bahum tolle herba lirabu sakabai Aduh musirbi acalu kun kabaja acalu hundeessaatiif jecha malanjira senna nyaate lafe senna nyaate tiru shibroon halkanii nama garaandhaan senna nyaate jira senna nyaate jira senna nyaate tiru ulfaadha galatooma acaalu hundeessa lejanii keenya fuulli rabbi sittaa tolu hundi keessanuu galatooma baga nagayaan dhiyaattanii anis baallama kiyya kabajee isinis baallama keessan kabajanii dhufuu keessaniif guddaa galatooma hundi keessanuu warri online irra jirtan yoo tiim dirgoon ta'in yoo tiim faarsitee bultuun ta'in yoo tiim mindaan ta'in yoo tiim lafaan ta'in yoo tiim ummataa taate yoo tiim qabrichoo taate yoo tiim haqaa taate yoo tiim dhugaa taate akka jirtuun sheer godhi dhaamsi kun akka ummata bira geessu godhi jechuudha nuti if kannineeti haasa'u jirra
Akkami warri Duubaayitti baqatee Dr. Angaasaan jettan san nagoma qabdanii miti. Fayyaa keessanii mi? Gara Duubaay baqatee jira, biyyaa bahee jira ka jettan san. Akkami warri mallattoo hijibaa mallatteessitanii paarlaamaa keessaan baasuuf tattaafachaa turtan sanis nagoma keessanii mi? Fayyaa qabdanii? Akkami? Warri safety-net irraa waa mallatteessaa bultanii isin harkatti bishaan cilee buutee taate san nagama qabdan egaa warri bulchitoota godinaatis warri aanaatis hundi keessan warri halkan guutuu safety-net irraa mallatteessaa baatan san maqaa keessan ni beeknaa eenyu keessanii ni beeknaa hunda keessan ni beekna waa hunda yeroodhaan eeggachuudhaaf jecha malee akkamii fi nagama qabdanii miti inshorarkaayina ari'amuu dhabuu keenyaafis hirrifatinaa hinjeeqamina hedduu waan isin hin beekne hedduutu jira ta'e isinitti himuus hin taane so namni wayyaanee jalatti guddatee yaa'u jiraachuu jecha waa hojjeta namni wayyaanee jalatti guddatee jiraachuuf jecha waa hojjeta jiraachuu jecha waa godhuu keessan maqaa isinii hubannuuf nuti warree wayyaanee jalatti hin guddatin isinirra laallu hedduu hin cinqatinaa gizee nu agartan warri batachitan gizee nu gartan warri nagaa dhabdan warri nageenyi keessan boora'u hogguu nu gartan warri batachitan laaftu fudhaa waan isin ajajan gootanii faayitanii goone gubbaa gad dhuftee wanni gubbaa gad dhuftee akka rabbi irraa gad dhuftee laaltan isin beeknaa wayyaaneetu akkasitti isin leenjisee osoo isin bakka san jiraachuu baattanii qeeroon humniti haarayaa bakka san jiraatte immoo kanan gootu carraa ta'eegaa isinii bakka san jiraa hanga qeeroon haarayni bakka keessan buutee waan gubbaa gad dhufe hunda tasirriitii fi tasirriin ta'in diduu eegaltutti akkumatti jirtan kana fufuun dirqama nuti isinirra laallu jechuun warri wayyaaneedhaan hin leenjiin warri xuuxxoo wayyaaneedhaa xiqqollee taatu luugiin kun hedduu isinirra laallu warra godinarra jirtan warra aanarra jirtan warra bakka adda addaa jirtan qonqoo jecha waa hunda akka gootan ni beeyna hedduu isinirra laallu irra guddaan keessan ummata keessan ni jaalattan ummata keessaniif hirriba ni dhabdan ummata keessaniif ni quuqamtan ammoo haalli hidhee if jala nama oofsisu isin maqaa dirquuf akkasitti deemuun keessanis sirriidha isinirra laallu hogguu nu gartan hin baaraginaa yoo paarlaamaa keessan nu gartanis irratti hin fancaaninaa hin baaraginaa hin rifatinaa akka numatti deemti dubbiin sila akka fadhii keessaniitiin kara keeniyaa kana akka jabuutii kana akka somaalee kana baqannee biyya baay'ee jaanii nurratti haasoytanii waa hunda nurratti akkas feetan turte dhiira nama du'aafif kanne duutiin sodaachistu tun isin hin galle wayi isin barsi amma wayyaaneen akkana yaa'ii gootu kun gama tokkoon du'aafif kannitee jirti beeta duutiin sodaachistu jarri du'aafif waa hubachuun gaarii nuti imma warra du'aaf kanne ummata jecha du'aaf kanninee maqaa jirru namni du'aan nu sodaachisu xiqqoo itti ulfaatti hedduu itti ulfaatti isinii milkooytu du'aan nu sodaachisuun waan jabduudha maaliif nutu du'aaf qaadhimne du'aafuu if kannine maaltu hafeechiifota yoo feete waan feete hin deemta feete nu jeefta feete dhiista nutu du'aaf kannine yoo ati nu jeeste dhiiste maali irran kaayenne jechuudha nuti nama du'aaf if kanne sodaachisuun hin danda'amu. Kana dabballoonni wayyaan irraa haftanii aangoo irra jirtan bakka adda addaa jirtan hundinuu hubachuun gaarumaaf jenne tokko tokko irra guddaan naasuu mataa qabdanii warri aanaa irra jirtan warri godina irra jirtan ka'antummaa ummataa qabdan ka ummataa laalattan ni jirtanii warri buskuta ijoollee hin nyaanne warri dachii maallaqaan hin gurguranne warri fayyadama tajaajila adda addaa maallaqaan hin gurguranne bulchitoonni gaariin tokko ni jira warri aanaa fi magaalaa adda hirate magaalaan tiyya jee magaalaarraa gibira baatiitti manatti isaa dhufuu fi kan isaan dhufne hunda adda beekna jechuudha. Kaabinee shanii jira godinarra kaabinee shanan aanaa adda hiratti magaalaa adda hiratti bulchaan yookiin bulchituun magaalaa fudhatti kaan kaabinee karaa adda addaa fudhataa hundi galii adda addaa baatirra ka fudhatuu fi kan fudhanne Oromiyaa kana keessatti maqaan adda beeyna jechuudha. Qorannee hundasaa saniifuu rakkatinaa qonqoodha hanga rabbii isin bilisoomsuu bilisummaan duraa ifirra ana hangaasaa ta'een dhaladhe akkana ta'een dhaladhe akkana na uume rabbi bilisaan
yoom bilisa ta'een nama kiyyaaf bilisaan dhaabbachuu danda'a. Namni gabroome fiifuu namaaf bilisa ta'ee dhaabbachuu hin danda'u. Kanaafuu san akkasitti hubadhaa. Ammoo isin beeynaa hubadhaa. Warri akkas keessa jirtan san warri buskuta ijoollee gurgurtanii sheer keessaa fudhatan isin beeyna. Warri waan adda addaa keessa jirtan warri galii magaalaa adda addaa keessaa baatirraa baatitti fudhatan warri saaminsa adda addaa keessatti ilaa naannootti waan adda addaa ergitan eenyutti ergitan akkamitti ergitan caaseeffama keessan hundaa'u ni beeyna. San yeroo naasoina gara biraatiin daawwattoonni kiyya irra hedduun guyyaa lameen dabre gizee waa maxxansuu waa adanuu galte san eessatti nurraa dhaabdee akkamiin nurraa baddee tahaa caalu hundeessaa ajjechaa haa caalu hundeessaa leejanii keenyaa san hin gabaasna kan jettan san eessatti dhiiftanii wanni jettanii hedduun keessan irra deebi'uun na gaafattanii jirtan. Isii kanaas maajirratti guyyaa irraa deebisaa isiniif hin kannaa jechuudha. Gara biraatiin dhabamuun kiyya nageenyaa fi yaa'u Itoophiyaa tana keessatti irra guddaa wanni nagaan baatee seentu aduudha. Itoophiyaa kana keessatti irra guddaa wanni baatee nagaan deebitu aduudha. Waa hedduun nagaan baatee nagaan hin deebitu. Dhugaa dubbattee ammaas nagaan baatee nagaan galuun ulfaattuudha. Yaa'u nuti warra du'aafiif kanne maqaataneef nagaan baanee nagaan galu jira. Maaliif teknikeen rabbi laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah rabbii tokkichan uume khalaalanii mul'anne kabarbaadan hin argamne khawaan namni dubbatu beeku khawaan namni karoorfate beeku isa sanirratti irkannee dhugaa keenyaaf qabsaa'u jirra. Isa sanirratti irkannee dhugaa ummata keenyaa dubbachuu jirra. Sani jecha isa irkoon teenya isa abdiin teenya namarraa abdii takkan qabnu isarraa abdii maqa qabnuuf hangammaatu jiraanne biyya teenya keessaa hin baqannus baqachuufis hin teenyu ummata keenyaaf qabsaa'uuf teenya dhugaa ummata keenyaa baasuuf teenya raammoo ummata keenya ququrte ajjeesuuf teenya raammoo ummata keenya ququrte ummata keenyarraa akka haatu akka fayyitu taasisuurraa if booda taa'uuf hin teenyu. Tarkaanfiidhaan adeemsaan akkuma arkaa jirtanitti yaa'u warraaqsi nuti godhaa jirru bu'aa takka fidaa jiranii gartanii katti quufuu dadhabee fi katti quufe iddoo ammoo kallattiin qabsoo teenyaa ummanni keenya bilisummaa dhugaa argatee abbaa biyyummaan isaa mirkanootee fi haqaan gabroomurraa walaboomee walqixxummaadhaan carraaqqatee naggaadeen teenyaas naggaadeen oromootis naggaadeen biraatis hundi walqixxummaadhaan dalagattee lafa jiraattu irratti uumuu danda'uun qabsoodha. Hattuun shirtuunii fi murtuun aangoo fi carraa waan san ittiin gootu akka dhabdu taasisuu irratti qabsoon goonuu if booda hin deebinu. Ammoo nama jiruu qabsoo godha. Nama jiruutu qabsoo godha. Nama jiruutu hattuu saaxila. Kanaafuu ajjeefamuu mallaa jennee ani akka kiyyaatti akka diinaasa'uu danda'u hangaa sarraa. Ajjeefamuu maqaan danda'uuf du'uu maqaan danda'uuf maaliin godhuu qaba? Tokkoffaa yoon du'e waan narraa hafe kaniin dhooysee du'uu taa'u akkamittiin osoo hin duune bakka nagaa geessisan hujii tiyya turte jechuudha. Hangaan bade kana keessatti warri maa badde eessa badde hin banne hujiirra jirra. Maal waan seenaa taate maqaadhaan eenyuun Itoophiyaa tana keessatti Oromiyaa tana keessatti bakkuma hundattu waan seenaa taate waan hattummaan wal qabate tujjaara kamiitu eenyu wajji dalagaa eenyuutu akkami saamu jira maaliin saamu jira haramiin saamu jira laayinni isaa kami daandiin isaa kami karaan isaa kami maali eenyu ajjeese eenyu hidhe eenyu godhe waan beeynu ta'ama sadeen kana keessatti shira agarre hunda jechuudha. Caasaa mootummaatiin waraabnee addunyaa irratti gadhiifnee jirra jechuudha. Wanni hin dhabameef kana jechuudha. Moonyi maanaal abbaa kiyyaa gowwaan hin jiru. Osoo waa hunda bakka qabamsiisne gabbaatee namatti taasifamtee boru liipsi godhanii waa hedduu si keessatti haftee hojii kuttaa jechuudha.
muuxannoo qabna nama hedduutu waa gara qabatee kuchiisanii jiran nama hedduu sanaafuu maal godhe viidiyoodhaan akkumaan amma isinitti haasa'utti waraabee jira jechuudha waa hunda paartii 10tti 10 parties paartii sagantaa 10tti waraabamtee dhumtee jirti jechuudha sagantaa 10 waraabamtee Jarmanis ni jirti, Ameerikas ni jirti, Kanaadaa ni jirti, Awustiraaliyaa ni jirti, Soomaaliyaa ni jirti, Jabuutii ni jirti, Somaalee ni jirti, Keeniyaa ni jirti, Itoophiyaa keessa ni jirti. Guyyaan nuti duune. Guyyaan ani du'e hangaasaa Ahmad Ibrahim Arrajaan viidiyoon gadhiifamte jechuudha. Akkasitti wal hinee dalagaa hiinee taa'u jirra jechuudha. Qabdoone. Ifbeeqa hattichinis ifbeeqa nutis hattichani beeyna bujrii maas ni beeyna bujrii mitichis ni beeqa jechuudha wal beeyna jechuudha amma wal buunee wal qabnee jirra jechuudha akkas ilaal qap wal goone hojjetaa hojjerraa jechuudha ija keessa wal laala soo wanni dhabamneef obboleeyyan kiyya qaqqaaliin na deeggartan warri dhugaan na cinaa dhaabbattan addunyaarra jirtan bakkayyuu jirtan hin dhoqanne osoo dhoqachuu taate Itoophiyaa baqannaa mal eenyu dhokonna nuti du'aaf if kannineeti hojjechutu jirra miti bar du'aaf if kannineeti hojjechutu jirra sanifu baqachuun jira maal godhe jira waraabaa jirra jechuudha waraabamtee jirti addunyaa irratti taqabaabloo quccu bilwal jechuudha nyaachifamtee taa'u jirti jechuudha nyaachifamtee amma yaadan qabnu amma booda waan feenee haasoyna walitti kunoo dachaane amma booda haasoo is takka tartiibaan isidii gadhiisaa yaanaa jechuudha. Viidiyoon kurnan sagantaa 10 waraabamte tun hundi immoo kan shiraa fi xaxa Itoophiyaa keessa jirtu Oromiyaa keessa jirtu hunda saalxiltuun ammoo guyyaa lubbuun nurraa baate addunyaa guutuurraa gadhiifamti jechuudha taqartool kan na sima kan na dimtsa كنا دمص أبا كنا دمص نيدا جيسام يا فانكن كنا دمص سجله خيتي وجي أدو أصنتين سجله أتي بالبلتة وجي أباي سجله أتي بالبلتة أتوما تكنديسيت سجله أتي بالبلتة أجاجت تخندت سجله أتي بالبلتة إتين هجي خرار رخيس سجله أتيت بالبلتة ملاملتم ما وجدت سنيوجين إديتي سيتاتي تاوجتي يجو your future of politics is dead أكاسي والهوني تاوجرا يجو so ما بدي دو عنغاسا خين ما ميديا رابط إنبني يودون دفته وانو سو isinitti nimne qabanne duunu ragaan qopheessine keenye isini asbahu jirra kunoo gabbahe isinin jechuu barbaada jechuu warra maa baddan jettaniif no nuti warra dheessuu miti maal barbaadaaf Itoophiyaa galle yoo ummata keenyan ta'in mindaa kan kakuma kudhaafurii moo ishiishe dirgootam እኛ የድግስ ቤት እኮ ማሞቂያ ድስት አይደለም ኑቲበር ድስቲ ማነ ድግሲ ከኦ ውስጡ ሚቲ ተካ አጫፋሪ ማነ ኤባቲ ሚቲ ከብያላት ያሲገለፍ ኑት ፋይዳ ኡመተ ኸኛቲ ፈሲገለ ፈየደም ኡመተ ኸኛቲ ፈሲገለ ደታ ኡመተ ኸኛቲ ፈሲገለ ሐቃ ኡመተ ኸኛቲ ፈሲገለ ተጎዳ ቱሬስ ተጎዱ ጅሩስ ሐቃ ኡመተ ኸኛ ረዳበነት dhugaa ummata keenyarra dhaabbanneet gadadoo ummata keenyarra dhaabbanneet isii tanarra dhaabbannee tagoon hundarratti rakkoo dhuftuuf haajee garaanu fudhatu onneenu obsitu ija kan garree bira nu dabartuun qabnu jechuu nuti leenjiftootama TPLF miti nuti warra TPLF xuuxoon guddifattee miti እኛ የቲፒኤልኤፍን ጡጦ ሲጠቡ ያደጉ ሰዎች አይደለንም
አመለካከታችንና አቋማችን ይለያል። አስተዳደጋችን ይለያል። አረማመዳችን ይለያል። አቋማችን ይለያል። ትላንት ከነሱ ጋር ሰው ጨፍጨፈን ዛሬ ደግሞ አይደለንም። እኛ አይደለንም። ኑቲ ወረጡጦ ወያኔቲን ጉደቴ ፊ ዳዲየማ አስገሚት ኑቲ አነከሲምት አኒ ጡጦ ኦሮሞቲን ዱጋ ጉደቴ ወያኔ ነሚዳ ጉደቴ ነሬባቲን ጉደቴ ደጭንቁርሲቴን ጉደቴ መለ አንጡጦ ሲቲን አንጎሲረን ቱሬን ባራዲ ደሚ ፊሶዶ መንደብ ኖ ተናፉ ዳንቲን ኬኛ ቶኮሚት አክቲ ኑቲ ዋላሉ ቶኮሚት አንቱማን ነከይሰ ጅርቲ ላላን ኡመታ ነከይሰ ጅርቲ ማሊፍ ልልሜ ወያኔ ፊ ኦፒዲዮ ነድርቴ ነከይሰ ጅርቲ ኦቦሉማን ኑሶሶቤ ዲፈማን ኑሶሶቤ ኢፍዱረ መለ ኢፍቦደላሉ ኑሶሶቤ ሰኒፍ ኢፍዱረ ጀኔ ያው ጅር ኢፍዱረ ደሚሰ ከነ ከይሰ ገሩ ቦጮላ ፊ ጠሊላ አደባሳያና አይቸው ተናፍ ወንኒን በደፍ ኤገ ጋፈኻን ዋን ጀጀብዱ ሳጥሌ ቦታ ኤዱ ጓዳ ሉቡንቲያ ረኮ ከይሰ ቱርቴ خانت نانجيس وفنات بلبلو هدودا خنبر بادو هدودا دوغادا قامو موتو ما خيسا انيو كتانم بيخا خانا دبم سيسو بربادو هدودا خنياتا خيسا سمينا خنو بربادو هدودا خبكان دقوتي ندبم سيسو بربادو هدودا خدان ديرتي مخينا ندو بربادو هدودا خبكا داداتي اساسينيشن دادانا رغودو بربادو هدودا سنيفو دوفان قوبيدا قوبي مكان تيفماس مال غودون قبا وانا خيسا جرو اصون اندونه قوبيسه خاون قباي تو فيديون بفاقيان سغليتيان حق اجرو مقامق اندهيچو سن قوبيسه فيت انجرا الحمد لله رب العالمين تنافين بدي اما بود سودان قبو دوتي اما يو دفته سودان قبو دوتي اما يو دفته انشينان قبو فيتها دلغاتي يتنين دلغو قبو خود waraabamtee fixee addunyaa guutuu irratti nyaachifamtee taa'u jirti guyyaa nuti hangaasaan du'ee jaan gabbaate achi booda seenaan kee ka Itoophiyaa keessaa fi poolitikaan kee ka Itoophiyaa keessa adda galtii jechuudha. We have to play politics. So siyaasaa jechuun akkana nama si jeesuu barbaadu waan inni akkaati qabattee duutu barbaadu qopheessitee duutaaf malee gara qabateen duutuuf qopheessitee fiti inninis gaafaati duute akka dubbiin itti baatutti duuta jechuudha. Anamma qophiidhaan warri natti bilbilan obboleeyyan kiyyaa maatii kiyyaa maatii kiyyaa firri kiyya shariikan kiyya kanatti bilbileen boonye biyyaa ba'e gamanaan naan hin jenne jiru. Kamaallaqa naan ergine hin jiru gamanaan ba'i gamas hin ba'i jee eenyurraa hin karamba jechuun gaafati PLFs baqadhee bee እሺ አሜሪካስ ደይነ ካናዳስ ደይነ ቢያታ ደይ አመ eenyurraa baqadha eenyu kanin biyyati yetenat dhiisee baqadhu kun ummanni kiyya kanin dhufeef kunoo maal hay ummataan dhiiseef jiruu san dhiisee bultii san dhiisee ilmaan kiyya dhiisee qananii san dhiisee asi galeef kada arrana dhiiban dhugaan himeena dhiibanii jeetiin kanin hin qabsoone galaa du'een Taaddasaa Birruu ta'a malee du'een Jaarraa Abbaa Gadaa ta'a malee asitti du'een Waaqoo guutuu ta'a malee du'een seenaa jirre Itoophiyaa keessatti uumeetu amaleen hay du'een maqaa kiyya qabrii ol jiraachisa malee akkamittiin ammaas baqadha qaanyiidha jechuudha ani hin dhalanne shanyii sanirraayis hin dhalanne warra sanirraayis hin dhalanne ammaas hin godhu boruus hin godhu iftaanis hin godhu hanginiin badeef kun ammoo yoo duuti dhufte anuu qophiidha yoo duuti dhufte waan garan na beeku waan dhugaan na beeku waan rabbiin na beeku dhugatti ani beeku gara qabadheen duu waraabeetiin du'uu qaba jeen istiidiyootti waraabamtee dhumtee jirti jechuudha. Alhamdulillah biyya teenyatti dhalanne biyya teenyatti jiraanna biyya teenyatti duuna lafa teenya irratti awwaalamna dhiisneen deemnu. ሾልኮ የገቡ ሾልኮን እንድንወጣ ከሀገር ይፈልጋሉ አይሳካላችሁ። ወሬ ሾሎኬ ሴንተንሰን
shollokda kabanu fetan aisa kallacho anota impan akkamatti ija keessa wal eenaa jechuudha amma boodaas teenyeetuma wal saaxilaa yaana jechuudha anaa jiru amata afranaaf kana ajaa'imoo dhufu alaalaa isin paarlaamaa irrattis bakka biraattis anaa lubbuun jiru amata afran kana seenaa Itoophiyaa keessatti takkaa waan ta'een beekne yoo nuti hojjechuu baanne inshaallah laalaa jechuudha Oromoon qalbii qabdan ustanii girr jettanii hin cayina qalbiin قلبي وتبينوا دمك الدبافة لالي هبط أجر دابت وتركان في خيفه أجندة في جل خوندن بتشين أستيتو ما مرتو ساتا وخفوس كايته غوغراس كايته وان في جل انشين نو Watu dhufe maaltu dhufe akkamit dhufte eessaa dhufte yoom dhufte eenyuun fide akkamit fiduu danda'e ask your question gaafiif gaafadhu ask yourself deebiif keessaaf gaafadhu xinxaali adda baafadhu ejjennoo qabadhu eega mirkaneeffatte jechuudha mata duree dhufte hunda jala qaceetu yoo taate hin ta'u انتو ونتي خسارة جرسان أستاذ متدرين في جل انتو تنافو بوليين كي يكالين عسو خيستي واحد دو هاسين جرا ماف أبمتي كمين نورا أبمتي خجتن تنين بودا تلو فوق جروتي ونين أبميف إسي تناهو بدا أما بودا يجودا وان سلا يون دوي رخوچو دندا tanin gara qabadhe du'uu malu taga warrina Jesus akkanin dubbanne barbaadu san hunda viidiyoodhaan paartii kudhanitti waraabamte addunyaadhaaf qophooyte stand by taatee jirti yaa warri dafee akka gadhiifamtu barbaadan yoo jiraatte najjeesuu ni dandeessanii jechuu barbaadeeti andu'aaf sodaan qabu kullu nafsi zaqatal maut lubbuun hundi guyyaa rabbiin uume guyyaa rabbiin ni duuti jee duuti hundi lubbuun hundi du'a dhandhamtuudha so ummata kiyyaaf yoon du'ee sheenaan qabu anaaf karaan irra jiru sirriidha dhugaan irra jiru sirriidha daandiinaan irra jiru sirriidha saba kiyyaaf ummata kiyyaaf hin dubbachuu jira tana ammaas itti qabsooyna sagantaalee fuulduratti aantu keessatti godinaan hattoota godinaa irra jajjaboo akkanumatti illee hattoota aanaalee fi magaalaa irratti irra jiran irra jajjaboo saaxiluudhaan ragaadhaa wajjin gabbaasuudhaan itti fufnaa jechuudha sagantaa saaxiluu hin dhaabbattu keessattis ni qabsooyna alattis ni qabsooyna hin dhaabbattu hanga ummanni keenya hafuura fudhatu hanga ummanni keenya bilisummaa qeerroon 5,000 dhumteef san argatu hanga gooftaan mootummaadhaa ummata ta'utti qabsoon teenya hin dhaabbattu jechuudha itti fufna gooftaan ummata keenya mootummaadha tajattutuun hin dalagu gooftaan mootummaadha ummata keenya ummanni gooftaa keenya ummataatu gooftaa keenya ta'u bolammaa magarsaa jeesan dhugaadhaa jechuudha isiisan dhugoomsu irratti qabsaa'u irraa if boodan jennu isii tana hubadhaa warri maa baddan jettan san akkasitti naa hubadhaa yaw akka seentanii sheer godhaa deema warri boodarra dhuftanis sagantaan tun sagantaa jabduudha sheer godhaa ummata biraan ga'uudhaaf gumaacha gama keessanii godhaa nuti lubbuu gumaachine ati sheer sitti jabaate jee jaatu yoo tiim dirgoo ta'uu baatte yookiis tiim jootanii yookiis tiim faarsitee bultuu ta'uu baatte tiim ummataa taanaan sheer ni gootaa ummataan sheer godhuu ni danda'ama jechuudha ummata hunda bira ga'uu qaba namni 11,000 fi 600 laalu jira ammaan tana namni 11,000 fi 600 yeeshor godhe influensii haasawni kun fiduu hubachuu dandeessaa jechaadha dhibbaa nuti uumuu dandeenyu hattoota irratti shirtoota irratti gantoota irratti dhiiga xuuxxuu ummataa irratti tiim jootanii irratti tiim faarsitee bultuu irratti tiim dirgoo irratti dhibbaa guddaa qaba jechuudha
yaw sochiin nuti godhaa jirru jijjiirama inni fidaa jiru argaa jirtanii አይቀርም ለሌላው ያው የጊዜ ጉዳይ ነው እቲ ፈካታ እኛ ይገባናል ኑፍ ኑይገላ ያው ሙኸ tokko ጊዜ ሙሩ ፌቴ ሐረመ ጀለ ጅሩ ራጭርቴቲ ሙኸ ሙርታ ሐረምኒ ጀለ ጅሩ ቶቶላ ጅራ ሱቱመ ሱታን ሙኽኒኒስ ሙኽኒ ጉድቺ ሀትቻ ሙሮሙንሳ ፈንቀቡ ዲቅ ጂኤኩ ፉታ ጋፋ ቡራቤሰን ማሊፍ ሐረምኒ ጀላ ከና ጭረሜ አከሲ ዴምቲ ላ ሲያሰን አከንሞ መተራ ነመት ቡቱ ቤኻ amma namni tokko maalumaaf matarraan buune warra jala jiru warra ja'uni akkasii miti dubbiin jala tolchiteeti cinaa tolchitee gamana tolchitee gamas tolchitee gamana tolchitee ushururu godhaati osoo hin beeyin fuutee kuttaan bashururu ammas tooftaan muumicha keenyaa kan isinii galee natti fakkaatu irra guddaa amata afran kana akkamitti dalaguu jira isa kana laaluun illee bareedaadha. akkatti inni geetachoo asaffaadha angorraa buuse yoo laalte akkanitti warra kaan angorraa buuse yoo laalte warra kaan hunda akkatti angorraa inni buuse shururu inni jirti jechuudha shururuu tajamruwaan mooroo diqaxxalaal jechuudha akkasitti hubachuun gaariidha nuti immoo nutti mul'ate bu'uun garre maaliif shururuu garraa jira shururuu jabaakoo goota raffisu jechuudha ni raffista akkasitti shururu goota jabaa hojjetteeti akkana deddeemteeni ni rafanni bakka na abdate jee rafa gaafas fuutee bakka biraa raffista gizee ribaa ka'e siree isaarra hin jiru jechuudha akkasitti oofta nama billaatno malee akkanumatti usanii dip godhuun hin jirtu waan tanaas adda hubachuun gaariidha warri baa maddan jettanis akkasitti hubadha kan biraa kana wajji wal qabate kaleessa yaw hundi keenya warra dubbachaa turre Dr. Ali Birraa leejaniin keenya du'e jedhanii olola asirratti oofaa jiran ololli kun kan ka'e diinota Ali Birraan jiraachuu isaa rakkiserraa ana wanni na dhibe kan haakimsiisu jiru kan dhukkubsachiisu jiru kan yaalu jiru kan isa kana ganama galgala gaafachuu jiru du'a isaa himuuf hin rakkanne ati khamana taa'u jiru ka dhukkubsachuu isaa dheeyxeen gaafatiin ati ka dhukkubsachuu isaa oduudhaan dhagee du'a isaa labsuudhaan wanni jarjartuuf maali you know sometimes oduun gizee nama dhufte eessaa dhufte akkamii dhufte eenyuuf fide dhugaadha soba haqa hijiba eenyuuf fide akkamii dhufte waan kana adda qorachuun barbaachisaadha obboleeyyan kiyya Oromoodha akkuma dhufteen makiinaa dhufte hundarra xullub jechuun bakka malee bu'uu nama fiddi makiinaan hundi finfinneetti hin deemtu makiinaan hundi jimman dheeytu makiinaan hundi wallaggan dheeytu makiinaan hundi bakka ati barbaaddu hin dheeytu ta'a makiinuma garte xullubee warra akka jettu taate khasaaraadha khasaara maaluma uummanni keenya kun ta'e ni qaanfanne jechaadha maaluma mindinna osoo du'ammaa ta'e gaabbuu qabnaa bara wal dursuu hin qabnu boo'uu qabna qalbiin si cabu qabdi hamileen si cabu qabdi suuta jechuu qabda du'uma labsuufu za'aa laallachuu qabda yeroo laallachuu qabda bakka laallachuu qabda du'uma labsuufu ammoo jarjartee wal dura kasan gubbaadhaan ammoo maa kaaddan ja'uus ni jira jechuu amma osoo namni kaan diduuti kaan ammas maa kaaddanii du'ee namicha lubbuu qabu du'e si jenna namicha lubbuu keessa jirtu lubbuu hafuudhu rabbii Facebook hafuudha ay barreessinee du'e si jenna qaanyi waan akkana kijiba akkanaa kun gaarii miti keessaa bahuu nu feesisaa jechuuma barbaadeeti ammoo Dr. Ali Birraan keenya abbaan keenya leejaniin keenya dhukkubsachuun dhugaadha yaraadhaan dhugaadha du'aa ni fadha khafayyaa qabu du'aa feesisa isa kanaafis du'aa godha rabbi kadhadhaaf amantii dantisan hundaan waaqa kadhatus ka rabbi kadhatus ka maal ja'us jechuun barbaachisaadha amma immoo wayyaarra jira inshallah rabbi fayyaa guutuu isaaf fidu isii tanarratti akka gaariitti hojjechuun barbaachisaadha jechuu barbaanna barnoota irraa fudhadhaa takaleerraa jarjarina du'a nama fi kana daftanii ibsuudhaaf
dhugaatawu mirkaneeffachuu danda'u qabda jechuudha haqa ta'u akka opidiyootti jarjartanii waan labsina opidiyoon ganama waan labsitee zaabuda waadayti hin ta'us ayoon hundata so chanaali durka wayyaanee kana dilleet godhuu barbaachisa chipsii wayyaanee kana mee hedduu rakkisu jiru jira sammuu keessatti dolleetti xiqqoo takka jira amma wayyaaneen xiqqootti kannitee biraa kutte osoo likkitti sinoo baasne maali nutrition taatee jechuudha likkitti aannan san hin dhuyne aannan san raayis hin hafne ammoo ayyaanni wayyaanee san keessa jira dolleetti xiqqoo silaa guddattee bakka balee dheeytu shiraan xaxama shirri karaa dheeraa sinoof sitti fakkaata arraaf sitti fakkaata boruuf ammoo iftaan sin tursiisu iftaan chaantu sin tursiisu barachi sin baasu shirri na'aman sin baasu dhugaan ammoo gaara feete diidee keessa fullahuu dandeessa yoomiyyummaas dhugaa qabannaan mi'aawaa taata hanga feete bakka feete jirtu askanni mee nama lammaa magarsaatiin hadhaawaa jiru hin jiru mi'aawaadha as deebuus lammaa magarsaa amma mi'aawaadha mi'aawa awwani na dhibe amma gaafa lammaan pirezidantii ta'ee fi gaafa amma gurbaan kun jiru lammaa fi isa eenyu oromiyaa diige yoo naan jette isa kaamma jiru kanaaf diige gurguratee fixe kun lafa gurguratee fixe simintoo gurguratee fixe jimaa gurguratee fixe nama gurguratee fixe humna addaa kuwwa human godhin hin qabu nama fixe dachii gurgure silaa danda'amte abiyyi aangoo irraa buusa kun shiraan lammaanuu aangoo irraa bu'e kun maaliif aangoo irra tu'e gaafii biraati si dhibdii jechuu dubbiin nama dhibdii jechuu maaf dubbiin lammaa aangoo irraa buuste kana maa aangoo irraa buusuudha so waan takka sa dhibdu ni jirti jechuudha sanammoo qabsoon keessa dabarta kijibni immoo karaa dheeraa sin geessu abadan bakka fadhe sin geessu amma muummichi ministeera keenya እያንዳንዱ ባለስልጣን ጀርባ አንዳንድ ባለሀብት አለ ያ እውነት ነው ጠቅላይ ሚኒስትራችን እውነት ነው እያንዳንዱ ባለስልጣን ጀርባ አንዳንድ ባለሀብት አለ እውነት ነው ጠቅላይ ሚኒስትራችን ያሉት ትክክል ነው ይሄን ጥያቄ ደግሞ እያንዳንዱ ባለስልጣን ጀርባ ያሉትን ባለሀብቶች መያዝ ለምን አቃተን ነው ለምን አቃተን አንጋዋ ሁንደ ዱባ ባለስልጣን ተኮ ኤገ ጅራቴ በይኔሚ ባለስልጣን ዱባ ከጅሩ ሰን አባ ቀበኛ ቀቡማ ደደበምት አመጋፊ ነችና ጅርቲ ይችላል ለምን ማቀቡ ደደብኔ ማተርካም ቢረፉዶቹ ደደብኔ ለምን አውቀናላ ካላወቅን ለምን አለ nama hunda duba waatu jira eegayne waan nama hunda duba jiraasan qabu ma dadhabne qabu fadini mo beekadis mono no bobbaase nagar alla dubbi jira waan kada kay so bizu waan dibu hedduutu jira tana parlama irratti yo angamma keessan ariyun dandeenye timil koine gareen shiraati fi gareen hattuudha amma boodallee yaalteni dandeessi jennee yaannu hanga achi jirrutti ammoo waliif teenyaa jechuudha hattummaan saaxilamuuf teessi hattummaan ifa ba'uuf teessi qabsoo tanarratti hadhooytu godhu teenya yetim ወደ ኋላ የለም jechuu waan kanarratti yetim ዜጎች እኩል መብት ሊኖራቸው ይገባል እኩል ነፃነት ሊኖራቸው ይገባል እኩል ተጠቃሚነት ሊዘድቅ ይገባል የትም በሌቦች የምትመራ አገር ሊኖረን አይችልም በቃ በጭራሽ የብልጽግና የመደመር መጽሐፍ ሌብነት ቀይ መስመር ነው ብሎናል ያንን ነው የተማርነው ሌብነት ቀይ መስመር ነው ኪታበ በዳዲና ነው እንጀጋ ሰራረ ዲማዳ አቱማን ሌብነት ቀይ መስመር ከሆነ ቀይ መስመሩን ላይ ያለፉ ሊያዙ ሊታሰሩ ሊጠየቁ ይገባል ተጠያቂነት ሊሰፍን ይገባል የቃል ተጠያቂነት አይደለም የህግ ተጠያቂነት በቃል ተጠያቂነት ተንበሽብሸናል እስካሁን የህግ ተጠያቂነት ነው አሁን ምንማኛው
ቀጣይ ጥያቄያችን በቃል ተጠያቂነት ባለፈው አንድ አመት ውስጥ ተጠያቂነት በቃል በኢትዮጵያችን በሙሉ ተዳርሷል። ሰየው ነው። አሁን ግን በተግባር ተጠያቂነትን ማየት እንፈልጋለን። እዚህ ላይ ነው ትግል ማድረግ ያለብን። እዚህ ላይ ይሄን ህብረት ነው መፍጠር ያለብን እንጂ ስንት ድሃ አለ ርቦት የሚተኛ፣ ስንት ድሃ አለ ቁርስ ምሳ ሳይበላ እራት አጥቶ የሚተኛ፣ ስንት ድሃ አለ ውሃ የጠማው፣ ስንት ዜጋ አለ ማብራት ያጣ የጨለመበት፣ ስንት ዜጋ አለ በየቦታው በየቤቱ በየወረዳው በየቀበሌው በየከተማው። ባለስልጣኖቻችን የሚያወጡት ከወር እስከ ወር ወጪ ለሆቴሎች ለድሃው ይካፈል ቢባል ድሃውን ያጠግባል። በእርግጠኝነት ነው የምናገረው። ይሄን በየክልሉ ያሉ ባለስልጣኖች ለትልልቅ ሆቴሎች የሚከፍሉት ሂሳብ ታሽጎ ለድሃው ስንቅ ይሁነው ከተባለ የሚራብ አይኖርም በኢትዮጵያ። በእርግጠኝነት እንደዚህ አይነት ጠንካራ እርምጃዎች መውሰድ ያስፈልገናል ማለት ነው። እንደ ሀገር ባለስልጣን በደሞዙ ይኑር፣ ባለስልጣን በሚከፈለው ይኑር። አገልጋይ ይሁን ተገልጋይ አይደለም፣ ያገልግል። ፈየደማ ወሰንተኝ ተጃጅላ ሃተው ተጃጅለማ ምት አሁን ሞቱማ አሁን እኮ መንግስት አገልጋይ ይሁን ይላል ጠቅላይ ሚኒስትራችን። እውነት ነው፣ አገልጋይ ነው መሆን ያለበት መንግስት። በተጨባጭ ደግሞ ስታይ መንግስት ተገልጋይ ነው፣ ባለስልጣን ተገልጋይ ነው የሚሆነው፣ ህዝብ አገልጋይ ነው የሚሆነው። ይሄ መቆም አለበት። አበቹ ቀበሁ በጭራሽ ይሄ መቆም አለበት። ህዝብ ተገልጋይነቱን ማረጋገጥ አለበት። የባለስልጣን አገልጋይነት መረጋገጥ አለበት። ባለስልጣን ሹሮውን ይዞ ክትፎ ዳቦውን ይዞ ምሳውን ቢሮ መብላት አለበት። ይሄ ነው መሆን ያለበት። የስጋ ቤቱ እያጣበቡ እንዴት ነው የሚሆነው? አይሆንም። ስብሰባ ባለ ቁጥር የሚወጣው ወጪስ ለምሳ አይሆንም። ለምን ይባክናል? ለምንድን ነው መች በቃንና ነው የሚባክነው? ሲበቃን ይባክን። አልበቃንም እኮ አሁን አልበቃንም። ዋኑን ገሂን ይረቲ ማፍረከነ መነሜቀ ከበይለቡሉ መነሜቀ ከረኮብሉ መነሜቀ ከአገቡብሉ መነሜቀ ከረከተ እስከ 4 መኪና ይዞ የሚሄድ ባለስልጣን አለ። እስከ 3 መኪና ይዞ የሚሄድ ባለስልጣን አለ። መችደላ ሲደላን ይሁን 10 ይሁን በየሆቴሉም እንብላ ይፈረም፣ ሁሉም እንትን ችግር የለው። አሁን ግን ዳነን ሰዋቻችን ህዝቦቻችን በልተው ማደር አልቻሉም። ህዝባችን በልቶ ማደር ባልቻለበት ባለስልጣኖቻችን በየሆቴሉ ትልቅ ሆቴል የሚፈረመው የገንዘብ ናዳ መቆም አለበት። ስብሰባ ያለ ግብዣ መጠናቀቅ አለበት። ዛት has to be the principle መሆን ያለበት በሚኒስተር ደረጃ በየቦታው የሚደረግ ስብሰባ በግብዣ የሚጠናቀቅ ከሆነ 50 ሚሊዮን 10 ሚሊዮን 5 ሚሊዮን 500 ሚሊዮን ያ የሚወጣው ብር ለድሃው ይከፋፈል። ሆቴል ስራውን አያጣም፣ ይሰራል። ባለሀብት ላለማበረታታት አይደለም፣ ግን እዛ ውስጥ ነገር አለ፣ እዛ ውስጥ ጉርሻ አለ፣ እዛ ውስጥ ጥቅም አለ። በተሰበሰብን ቁጥር 10 ሚሊዮን፣ በተሰበሰብን ቁጥር 2 ሚሊዮን፣ በተሰበሰብን ቁጥር 4 ሚሊዮን። ኧረ እባካችሁ የተራበ ብዙ አለ። ግብዣው ይቅርና ሰው ይብላ። የድግሶች በየቦታው ድግስ ምናምን መቆም አለበት። በቃ ጠቅላያችን ብሏል፣ ግን አልቆመም። መቆም አለበት ነው ይሄ። ጠቅላያችን ብሏል። አዎ ማቆም ያለበት ማን ነው? ሚኒስተሩ ነው። አቁመዋል? አላቆሙም?
ማስቆም ማን ነው? የጠቅላዩ ነው። እኛ እንደ ህዝብ ደግሞ መቆም አለበት ማለት አለበት። መቆም አለበት። ምን ያደርጋል? በቃ ሁሉም ቤቱ ይብላ፣ ዳውም ይብላ፣ ሁሉም ለቤቱ ይብላ። ምንድነው ድግስ? የስብሰባ ሻይ፣ የምናምን ሻይ፣ የረባዎች ብዛት። ለማደግ የሚፈልግ ሀገር ወጪን ይቆጥባል፣ ወጪን ይቀንሳል፣ የተራበን ያበላል፣ ለአመጽ የሚያነሳሳን ተግባር ያጠፋል። እዚህ ወጪ እያበዛ እዚህ ከትላልቅ ሀገር ጋር እየተጣላ እዚህ ያልበላና ያልጠገበ ህዝብ በየሰፈሩ ውስጥ እያለ ሰላም ሊመጣ አይችልም። ሌላው ጦርነት ቢቆም እንኳን የተራበው ይነሳል ከዚህ፣ ኑሮ ውድነት ያነሳቸዋል ከዚህ። ስለዚህ መንግስት ግብዣ አቁሞ መንግስት በግብዣው ምክንያት መጋበዝ ያለበት ድሃውን መሆን አለበት በየቤቱ። ይሄ ነው ማለት መሆን ያለው። ከነከተውቀው ሀገራችን ለውጥ ያስፈልጋታል። ትክክለኛ ለውጥ፣ ትክክለኛ መንገድ ላይ መምጣት አለበት። ሲንኩን ስሪቲ ወተሙ ቀባ ጋራ ቢራቲን ዛሬ ጀነራል ታደሰ ብሩ ፋውንዴሽን እና መጽሐፍ ምረቃዎች ነበሩ። የጀነራል ታደሰ ብሩ ጉያ አራ ጀነራል ታደሰ ብሩ ፋውንዴሽን ሳቲፊ ኩንቲ ኤቢፈሜ ወኒ ራጂን ጉዳን አችረት ተርከመኒ ነሞን ጀጀባን አካ ያደታዳ ያደታኒ ቤክተን ከንደንገዳ ፕላቲኒየም ኤቢፈሜ ሙራድ ሳኒ የቹዳ ብራይተን ሊሚትድዳ ያደታን ከናሊ ቢራ ኤገዱ ኮሰቴፍ ያሲዱ ቃመ ሞቱማ ከሚ ኦሊቲ ወሶ ሞቱማን ጭና እንዳበቲን ወላና ጅሩ የቹዳ ዱሪራ ካሴ አንገማ ከንጃራ አባ ገዳ ጋፈ ዱኤ ሬፍ ከይሳ አለራ ባዳቴ ሬፍ ከቢቴ ቢየት ገልቼ ካዋለሙ ታሲሴ ከአርቲስቶተ ጉርጉዳ ኦሮሞዳ ደከተመኒ ፊ ነምኒ ላሉ ዳበሜ ሁንዳ በከ ሁንደቲ ወላኑ አባ ይይሳቲ አባ ምስኪናቲ አረሌ ጀነራል ታደሰ ብሩ ፋውንዴሽን አፍ ሚሊየነ ተካ አርጆሜ ጅራ ረቢን ጉባ ጉባን ሃይዳውፍ ሙጫፈና ሙጫን ኩን ነመ ሰባቲ ነመ ኡመታቲ ነመ ሐቃቲ ወኒን እንጀቹ በርባዴ ገሩ ጀነራል ታደሰ ብሩ ዱጋዳፍ ቀብሳዌ ጀነራል ታደሰ ብሩ ሐቀ ሰባቲፍ ቀብሳዌ ጀነራል ታደሰ ብሩዳ በርኖታ ኡመታቲፍ ቀብሳዌ ጀነራል ታደሰ ብሩዳ አቱማ በላላይፈቴ ጀነራል ታደሰ ብሩዳ ወልቂጥማ ዳፍ ቀብሳዌ ጀነራል ታደሰ ብሩዳ ኡመተ ኦሮሞ ሁንዳፍ ቀብሳዌ ናሞኒ ቶኮ ቶኮ ካቱማ ከይሰት ሊጣን ከገንዳን ቀብሶፍተን ካዮ ጀነራል ታደሰ ብሩ ከነረት ያሰው ጎዱ ፈናላ ያልተን አከሚ ስንንድብነ ዱቢን ትንሽ ግራ አላላችሁ እቹን ፍራንክሊ እቹ በየ ቶክ ሾው ይተኮ በኑ በርባዳ ቤታዲ ቶክ ሾው ይተኮ የሉቡ እንጅራደ ከኒና በኑ በርባዱ ማለት ከትሬቨር ቶኮ ከአሜሪካ ቶኮ ፕሬዝዳንቶታ ፊ ፕራይም ሚኒስተሮታ ወረ ዋቆ ቆጳይሱ ካዳዳ ከነ ዋን ኢሳን ዱር ጎደኒ ፊ ዋን ኢሳን አመ ጎደ ወልጭና ፊዳ ኢራሃሰውን ፈዳስላል ቴሌቪዥን ጣቢያ ከሲፋ በኑ በርባዳ ኢንሻአላህ ፉልዱራ የረቢ ጀን ማሊፍ አነማ ዋሶ ዳቱ ሚቲ ነምፍቶ ማንዱበቱ ሶ ኢንተርቴን ጎዳ ነማ ዱጋ ቲም ታየቹ አማ ሀቱን ጀነራል ታደሰ ብሩር ተርገምቴ የዋሰው ጎቴ አንነይባ ጀነራል ታደሰ ዱጋፍ ቀብሳይ ሀቱን አጭራ ማላሰው ጎት ፋላሳት የቹ ጀነራል ታደሰን ኡመተ ኦሮሞ ሁንዳፍ ቀብሳይ ነምኒ ገንዳን ካቢኔ ጃረቱ ገንዳን ኢጃርሳ ዳዳ ኦፍ ኢጃርሳ ዲነጌ ኦፍ ኢጃርሳ ማሬ ኦፍ ኢጃርሳ ባንኪ ኦፍ ኢጃርሳ ዋውሞ ሁንደ ገንዳን ኦፍ አችረድ ያቴ ጀነራል ታደሳ በከቡ እንደንደው የቹ ካዮ ጀነራል ታደሳ ቲቪ ነምኒ አችረድ ያቱ ወልፋለ ይሳይቱ ወልዶይቲ ጀቹ ጀነራል ታደሳን ኦሮሞ ሁንዳፍ ቀብሳይ አቲ ገንዳፍ ቀብሳ አችረድ ጀነራል ታደሳ በከቡ እንታቱ የቹ ጀነራል ታደሳን ይናነ ሀቱሚቲ ሽርቱሚቲ
ati hattuu fi shirtuu taate achirratti yoo dhiyaattu qaanyiidha. Nama qaanyeessa dhuguma namni kun bakkatti dhiyaachuu qabu silaa laallatee ni jira miti. Yaa osoo laallatee namni kun bakka irra dhiyaachuu qabu bihaa እንዴት ደስ ይላል። አሁን ጀነራል ታደሰ ለትምህርት የቆመ ሰው ናቸው። ለማይምነት የቆመ ሰው ጀነራል ታደሰ ሊወክል አይችልም። ጀነራል ታዴ ሌባ አይደለም። ሌባና ተንኮለኛ ሰው ጀነራል ታዴ መወከል አይችልም። ለሰፈር የቆመ ለመንደር የቆመ ሰው ጀነራል ታደሰ መወከል አይችልም። ጀነራል ታደሰን አባ ኬኛ ሁንዳ ጎተ ኬኛ ሁንዳ ጎተ ሰባሰብ ለሚ ሁንዳ ኦሮሞ ቢራ ደብረ አቲ ገሩ ከጎጢዳን ደምቱ ከገንዳን ደምቱ ጉን isa bakka buute bakka san ennaa dhaabbattu hattuu taatee jeneraal Taaddasaa bakka bu'aa gisee jettu qaanyidha. Jeneraal Taaddasaa fi ati wal cinaa dhaabbachuu hin dandeessan. Shirtuu taatee ati bakka san gisee jirtu qaanyidha. Siif galaabi namichi sirraa dubbachuu jiru kun qaanyidha. Hin fakkaattu walitti hiyyaatan abbaa feetetee jeneraal Taaddasaan gandummaan qabu. Jeneraal Taaddasaan hattummaan qabu. Jeneraal Taaddasaan kijibummaan qabu. Jeneraal Taaddasaan sobdummaan qabu. Jeneraal Taaddasaan gooxii gandaan jaarratu. Jeneraal Taaddasaan ka ummata hundaati. Jeneraal Taaddasaan ka sabaati. Ati ka gandaa taate ka gooxii taate diinagdee gandaan jaara baankii gandaan jaara waa hunda gandaan jaara waa hunda gandaan godha iraata gandaan nyaachaa ayonum yanta ayonum achirratti argamuun qabdu qaanyidha gaashee. So waan akkana kanaaf irraa eeguu qabda. Nama si gorsuun qabdu natti fakkaata. Kiyyuma kana gorsa godhadhu bakka san irratti argamuun qabdu. Yaa si jaalachuu baadhullee sin jibbuwan. Yaada keen jibba malee dhuunfaa kee sin jibbu. Adeemsa keen jibba malee namuma kee sin jibbu. Na biraa galata hedduu qabda. Ulfina sii qaba. Ammoo ati uummata Oromootiif hin taatu. Saba kanaaf hin taatu. Gandaaf ni taata, qe'eef ni taata, maatiif ni taata, miizeedhaaf ta'uu dandeessa. Yaa miizeeta keetiif jechuudha. Isaaniif ta'uu dandeessa garuu uummata biraatiif ta'uu maqaan dandeenyeef ati fiifuu hattummaa keessa cuubamtee jeneraal Taaddasaa faarsuu hin dandeessu. Ati kijibaa uummatatti jeneraal Taaddasaadhaaf haasawaa godhuu hin dandeessu. So jeneraal Taaddasaa Birruudhaa nama goota, nama haqaa, nama dhugaa. Qabsoo sabaatiif qabsoo haqaatiif wareegama kafalee isa faa warra dhugaaf qabsaa'utu irraa haasa'u malee ati achitti haasa'u gizee gootu kaayoon keetii fi kasaa wal faallaadha. Ejjennoon keetii fi kasaa wal faallaadha. Daandii tokko irra hin jirtanii ati dhiyaa jiraattu inni bahaa jira. Saniifuu waan akkanaa silaa nama sitti dhiyaatus gorsuu qaba. Maaliif bakki kun sin fakkaatu irraa dhaabbadhu ati ni hattaa inni natu ati ni kijibdaa inni kijibu inni ka ummataati ati ka qayeeti ati ganda deeggartaa inni ganda deeggaru ati miizeetu jaaromsitaa inni ummata barnoota barsiisaa siifit jeneraal Taaddasaa walitti deemtanii dhaabuu bakka sanitti mul'atanii qaanyiidha. Namni siin jechuu qaba sila nama siin jiru maqaan qabneef an sirraa rifadhaa siiniin jechuu jira. Kiyyuma kana gorsatti fudhu bakka hulii bakka kanaa kanatti yaa duwwuma akka amma deeggartutti dinagdee fi maaliin duwwarraa deeggartutti deeggari malee hin harkamin. Maaliif gatii nama silaa wareegamee san bakka dhorkita hin fokkista qophiisan fokkista qophiisaniif ulfina dhorkita. Amma silaa ati achitti argamuu baattee namoonni hedduun miliyoona meeqa kan nu ture kan 100 jedhee miliyoona jedha ta'a kan 500 jedhe maaliif namni gizee achisi argu maallaqa kan nu san irratti kaati hattutti fakkaata maallaqa kan nan gana siituu raahata sitti fakkaata namni ni rifata faadha beek. Maaliif achi jirtaame ati hattummaa maqaa beekamtuuf waa hattatti maqaa beekamtuuf muuxannoon keetilleen hattummaa maqaa ta'eef ragaan mul'istus ati hattuu maqaa taateef namni achitti waan kan nu kana kaati hattusaa so ni qusata jechuun nanarraatu deema. Jeneraal Taaddasaa Foundation fi mitika kan nu jedhee namni 100 jedhee dida akkas jechaan turre har'a namni hedduun 100 hanga yaadataan miliyoona jedhinitti namni way dubbate sodaa keeti achi mul'achuun qabdu. Maaliif hattuun gargaarsa guuruun qabdu bakka gargaarsaatti mul'achuun qabdu bakka kanaa kana silaa firraa eedee
gaaruma jechuumaa fi yaa gorsituun qabdu namuu sin gorsu nuti immoo si jaalanna si kabajna gorsa keenya kana sirriitti nu fudhu uliidhaaf bakka gargaarsa adda addaa foundation adda addaa waan ergitunuma ergi malee akka naannootti ati achitti yoo mul'achuu baatte yoo erguullee baatte achitti mul'achuu baatte galiin foundation saniif argamuu guddaa ta'a ati argamuudhaan kasaaraan guddaan dhufa namni kaatii niiraa sanirraa waa qoddattu seeti waa qusataa kasaaraa gamanaan hin fidinii innaa bakka akkasitti huliin argaminii sin jechuu si gorsuu barbaanna kabajamoo keenya yaa'u obbolummaadha wajjin jechaadha atuun fudhattu yaa'u feetee fudhatta feetee dhiistaa nuti sitti himnaa jechuudha kan kanarraa hafe akkumaan jee obboleeyyan kiyya amma booda wal agarra zaata akka ta'ee jira hundi keessanuu ulfaadhaa galatooma akkumaan jee viidiyoon paartii 10 waraabame hundi qophaa'ee nyaachifamee taa'aa jira waa hunda yeroo takka ittiin dubbatan waa hunda yeroo takka ittiin himan duuti haa caaluu akkam eenyuun akkamitti akka taate hunda waraabamee jira warri waan kana keessaa tapha qabu hundi maqaan isaa dhawamee jira waan takka yaadinaa viidiyoo waraabamee taa'aa jira so hin ba'a dhugaan hin ba'a arrumanuu haa baatuun hin taatu siyaasaan akkasii tursiisaa waa baasan amma immoo yoon an du'ellee wanni na keessa jiru akkan duune hunda viidiyoodhaan qopheessee ummata kiyyaaf bakka hundatti nyaachifadhee warra amanamuu bira taa'aa maqaa jirtuuf viidiyoon waa takka yaadinaa yoo amrii rabbii boruu na dhufte viidiyoon bakka feeterraa dhufte abbaan feetuu na ajjeesu ani irra kaayenne an ammoo ummata kiyyaaf wareega kafalurraa bakkuma fadhetti haala fadhe keessatti qabsoo fadhe keessatti ummata kiyyaaf dhaabbachuu fi ummata kiyyaaf dubbachuurraa if boodan deebu isin ummanni kiyya na cinaa dhaabbachuurraa if boodan deebina inshaallah sagantaa biraatiin wal agarra abbaa keenya obboleessa keenya Dr. Ali Birraa leejanii keenyaaf du'aayii barbaachistu hunda godhaa fi nagaa turaa sheer godhaa ulfaadhaa rabbii si uume kan na uume kan guyyaa boru fuula isaa dhaabbachuu teessu jechaan isin jaaladhaa nagaa turaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.